Onko na Radio Multistreaming San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Totoka nono tō wakaatio te tukuni a wikenda na Seniaka Trio, Nando Momo i Sanongo Lewa. Waini mate ngāni ngā lili. O taki na goe walu na miniti me ono na kaloko, da ronga da madeani na i matai ni wasi ni rongo me wali songo. Ana kawe ni tu siti ndendai go na vesu reti tinga me wakawa waka madala takatiko ania, dona sasanga rato waka edhoratiko na First United Methodist Church of Santa Rosa, $5,000 na tikite vesu reti rara mbutuiani, na wuku ni bibu ke kani bibu ke sanga itiko me woli sona yaya, waka membaleta na tambara ni mbula, mena waka oiani, ke na wali mbula libu mai suwa. Gona, ena waka idhuritiko ena waka rawai ne ka tinika dhiu ni singa ni wula kosita, te ka wutiko ena ndona kaloko na singa libu kina 5 na kaloko ena e kabi, ena rua ndua 5 saiba Giffen Avenue, Santa Rosa. $5,000 na tikite. The purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWM Hospital. Meron din totoka tiko kina na Vingarabi na tambana ni mbula kan me bakanin ta sakila ke de tunai tubaki ni Vingarabi era lako durumiti ko mai vitia. Koea na tikite a $5,000
Kena tukutuku matei lalai rau ni ninge ve tartareani na taliboni vitu saiba vitu ruan dua vitu 25 vawalu. Vitu saiba vitu ruan dua vitu 25 vawalu ena ke vitu kani na tikin duango and Facebook page na the wata na Radio Bulan dua wata Facebook page. Tukutuku kataraba visure tiraramba kena nonreto glamorous Vitu Lima Island Night. Nonreto ndanisi ndona songo Glamorous Vitu Lima Island Night na wakaidhuritiko na wakarawai ni karusanga vulka ono ni singa ni vula okasita wakaidhuritiko na Friedman Event Center ya na ono Vitu ono Mayat Avenue Santa Rosa. $200 na idhurudhuru teka vutiko na songo na tolu na kaloko na kavi kena tini na kaloko na bongi. Vitu walinga na ya Vitu na yawa tolu na kaloko na kavi kena tini na kaloko na bongi $200 na idhurudhuru Island menu, dinner and drinks, live entertainment, DJ, and so much more. Tukutuku matela lai rau ni ngiwe tartare ani ke mero ni mbola na taliboni va lima ni wasatia 125 walu vitundua ono diwa saiba se ke ateda dabu na ono lima saiba vitundua saiba rua dua saiba se laisane kendrambuka na diwa dua va vitu saiba lima va saiba and again bitali tungani na tikindua and on the Facebook page Radio Bulan dua vata Facebook page tukutuku kataraba uti tali tungani tukutuku ya dharati kumai mai lewe na tungani na non dai rong mai vali songo ene kavini kua memboleta tungana singa kite lewu kimdona marama na turanga nita vesuri tiraramba tu ena vakaidhuritiko mai Hawaii singa kite lewu and September na mataini singa karua katolu wakarambuka na batani singa mataiteko ni soto ya na wakaidhuritikina na mbose wakaembaki na HRI Conference Room Laie Shopping Center. Teka butiko na mbose na vitu na kaloko na kabi. Wakarawai na tini na kaloko na mataka kina wana kaloko na kabi wakaidhuritikina na soli na Koko Lolio Kekela Park wayama na Kamehameha Highway mai haula au kila nyunisa na kila tiko na vono yake wakai senga na lenga Google banquet na wakaidhurtiko na ono na kaloko na kavi kina tinikandua na kaloko na mbongi danisi wakai kavi teka buena ono na kaloko na kavi kina tinikandua na kaloko na mbongi na wakaidhurtiko na Honolulu Suite second floor Tapatawa Hilton Hawaiian Village Waikiki $200 na tikite. Singa tambu na wakaidhurtiko na lotu dhoko bata na katoli singa ngona September na katoli singa wakaidhurtiko na lotu dhoko bata teka butiko na rua na kaloko na singa lebu na Kahuku United Methodist Church and Kamehameha Highway mai Kahuku. And tuba erto sambiu te tiko na komiti karto didi waka tiko na singa ke te lebu ni ambaki ang gorona dolu rosanga buluka tolu wakaidhuri tiko mai Laie Hawaii. Mai wakangando tuko na tiko ko endona singa binaka dona ngono binaka ni ngande Dengo mandana daka santa daka tunga se vada vapita ngona ni ndua mandakina na kena dhawiri I Laie and wula September yana wula ngamingo lomangani vida na madha mingo sa totolo wali tunga na tosa ni ngauna se mani songa dhava do sa mai lewena tiko se sengei na wudi tiko mbeka me na tau ya butaki ndo ni songo okala ni songo kethe tiko na kena inaki tiko na kena usutu ni kena mai tau ya butaki se mani dhavanga na kena tuba na kena usutu na mdo sa sanga mbeka do wakota mai mena mai kadhi waki tiko yani na nonde wasi ni ngauna ni rongo mai wali songo senga ni so mina kena mai kadhi waki se mani do siama tiko mai viti Hawaii New Zealand Australia na kai to toka tu kina na wata ngo ni se mati kenda wata kethe tu na ve se vura kethe sara ni wakota mai na messenger Radio Bulan dua wata se ranio ni wakota ngame biau una vuninda kua se ve tupe pedeli na novo se ve tale matakimbau and messenger karauni na game kadhiwa kiwali tiko yani and Radio Bulan dua wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai ni sa votongo e tolu na miniti me ono na kaloko bulan do bula vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakambula tiko yani ve pita Okay, push tayo levo Bula vinaka les, long time, sa ati kong beka iwe. Waka nui vinaka tiga yani na kavini kua. Unui taka ni indor na mai sota ni indor na singango. Wakatela nga kina ve
Josie Waitanga, bula vinaka Josie, bula vinaka Sistavu ki Rafi, naka wakalewa na sema tiko mai na kawini kua wakatalanga kina vi Teresia mandingi mbuli, bula vinaka Teresia, vinaka wakalewa na sema tiko mai turaki, wakalawa tunan raki mai turaki, wakameu na rere mbata mbeka mesa nangoria wakambula tiko yani viki mundo wakatalanga kina vi Abel Junior mbula vinaka Baratha wakanduni vinaka tiko yani na kawini kua wakatalanga kina vi D Lady D mbula vinaka Maramanite wakanduni vinaka tiko yani viki mundo na itoke ni City Level San Francisco wakatalanga kina vi Takayawa Lambati mbula vinaka Taka mbula vinaka Selina Watuwoka wakanduni vinaka tiko yani Maramatau Ali Tituin Raki au ni taka ni mbula vinaka tiko mai Petaluma, wakatalanga kina vi Kalolaini Beverly, vinaka wakalewa na sema tiko mai Kalolaini, mula vinaka Losalini Mbawale, vinaka na sema tiko mai na kawini kua, wakambula talitungani vi na Danieli na Matanga, wakanuini vinaka tiko yani na nomundo sema tiko mai na kawini kua, wakambula talitungani vi Teresia, kekemundo na sema tiko mai gorbi Matthew Matai, mai Nauru, wakanuini vinaka tiko yani. Lesi watu aliwali, mbula vinaka lesi sandendeko ni ali mai onu itaka ni ondo mbula vinaka tiko mai Sanangori, wakatalanga kina vi Penny Toro, ke kimdo ke de Sara na sema tiko mai Sacramento, wakanuini vinaka tiko yani vi kimdo ke de Sara, wakatalanga kina vi kimdo na vingaravi tiko ngori mai na Valilevu Heart Nursing Home, onu itaka ni ondo mbula vinaka tiko vingaravi tiko ena matan rendendre.
Radio Bulan Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ia sandi na sara nauna to idhimbi tunga na turanga na marama na itae ke warai na sangao na tombalinga. Radio Mbulando vata sa sivitango na ono na tini na miniti vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavi vinaka ni tusi tendendai au ni taka ni mbula vinaka tiko ni taka talanga ni rongo vinaka tiko yani na bioliva ni Radio Mbulando vata. Se venga na vano ni sema tiko mai kina na kavi ni kua wakambi mitali tinga vekem ni na wako lori tiko ni nrevo avo ki tiko mbeka venga na vano o ni nrevo tiko kina ni wako lori tiko kina au nui taka ni senga soti ni ni na halo kata tiko baleta na gongo na tiko ni oso ni ngoni sala wakambimbi ve kito na taini wurongo wakandu ni venaka tiko yani na kavi ni kua wakambula tali tiko na sere kata ravango ve ama seni loli mbula venaka marama na ita wakandu ni venaka tiko yani ve kiomani wakatala kina ve Josie Waitanga kei kosonganga mai verata wena numitikana vikim do Josie na kavini kua senga talani ngule da vitikina head girl my gating bulu vinaka varawanga vo senga talani ngule da vitikina kimun rau na veotini o Lucy ke sevuloni vakanuni vinaka tikana vikim do wakatalanga kina ve noke wanga vo senga ngule da vitikina va vesikula ratukiti vesikula buifong Elliot Fong vakanuni vinaka tikana vikim do ke sara mai na gating road my Haywood wakatelanga kina ve Serra Mbalnadangi ke vonivate mbale nanga sound rovosoti au wakanuni vinaka tikana vikim do na kavini kua ama seni loli ni mbula vinaka sista vina isi se rovatu wakanuni vinaka tikana vikim do mai San Francisco sangatelanga ngole da vitiko na Serengo o Aquila Ngumi au nitaka Aquila ni oni mbula benaka tiko san dende oni alimai dende oni gelo reitiko au bakambula talitunga yani ve Les Dokona sengatalani ngule da bitikina o Peter Tokei bula benaka ne la chileta vakanuni benaka tiko yani yendur gele oranga ina valnikana vakatalanga kina ve tiko de umba di bula benaka maramatau bula benaka Dean Emily long time au nitaka ni mbula benaka tiko vakambi bitalitunga vikimdo na sema tiko ngori mai Palo Alto ka senga tiko ni ngule dave na Serengo kimdo na veotini na Dholata tuai Dholata wakambimbi tiko ve maramatau Mother Dholata au ni taka ni andong bula binaka ni tosa binaka talitunga na Vingaravi mai San Francisco and Kavinikua. This is how we handle the patient.
some other night, yeah. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemunda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene single wani lotelebu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nada mo sarama da me huli kina dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, ang kaliwara ka tala tunta wala ko. Kuwertong ko. Kau saya lo wag bengo, kami binaktak. Nakamban binakang ko na heritage link. Mau na binakasarang nga, sengat talin to nakaya. Wakatara tutu na kena, taka na kena pepo wag ito ta. Kami so mi,
Nda kila kena timir na vaka. Seng tu kena ila boleh waya. Nda samu kena kisi na mani maron kena ngona mojuri paling bula. Kaki vai kabel pada kondo na insuang. Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e sau mana claim na lo mani rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na polisi ngaya na lenga. Tiko na veva se orai. Tawi mati se sianga. Rau sarana bagaleo fo mana telefoni. Text mai ki na mas seiva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatalilai. Siang ambega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labo kasi siang ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiban dua liwa. Radio Bulan Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wose yani. Isa tavale
Ana radio mbulando vata totoka nai tavi sero e ame veratona munre ni dhangi ke ngusu i tuwa. Kata me kena ngone sa sivatonga na ono e na rostanga vulu ka diwa na miniti. Wikim do na ndau wakamure tiko na radio mbulando vata na nanda vata vata na Facebook page. O ni sana rere rere tiko mbeka kena na dona i labe labe ni isau ni kena wakabu ta kena passport sentanga ile ki sanga wakandua mendua na passport baleta nindo lebutu na kena vitala noa lebu na kai senga ni matata lebu mbeka na kai senga tu nindo dondo no senga nindo undina do we dala titu mbeka so e dala sartunga na itukutuku erando wakandeo taka politiko mai ia wikim do na sembera tiko ni sisikoba yani na nonda na Facebook page sena na radio mbulando bata Facebook page ka wambita tiko ni kina ni tukutuku e bakar mai arto mai bakarita tiko na tambana ni Durbanua me na nonda Banua Fiji Immigration Department member letter tiko nga na isau ni passport na kena na isau ni passport ile buti umbeka na kena vital noa ia ngo na kena ndinango na kena ka ndinango na numa meu wilika mantanga yani meu wasia mantanga yani vikim ni ka oni sembera tiko ni se rongoda se oni se reida se oni se wilika e va tiko ngo na kena lako lako ke vaka Memberleta tiko na passport ordinary processing new or renewal ka vou se ndua mengela ki wakabou taki e ruana rau tinikan $2.05 na sende ruana rau tinikan $2.05 $211.05 ana ilawa ni viti kena balambali ndona ndrawa kadhaa tiumbek ngana ilawa ni Amerika yana passport se mele bahu itaki ndona passport wau se mola ki wakabu takana nomo passport renewal $211.05 ia o tia ke wakai mani o wina kata me wakato tolo taki e ndona nomo passport se me kena wakabu itaki me la ke wakato tolo taki urgent processing fee for new or renewal e ruanan rau dio sangabulu tinikalima e senga ni matatawi au na ruanan rau dio sangabulu ngoa mengai kuri ni ruanan rau tinikandua ya se sa kuesaranga ya ruanan rau dio sangabulu wale tonga ngo urgent processing fee new or renewal emergency passport ake wakai wakatotola takentona passport toto watangana keni sauia ruanan rau dio sangabulu dola tinikalima na sende ordinary processing e ruanan rau ono sangabulu katolu na dola walu sangabulu ake wakame wakatotolo taki sarangai sena emergency passport yo wakambuta ana emergency passport e senga ni sakoa yana ronina oti mono me kutataleani na kena kandina go emergency me ramandanga kina na namubibu kayaki ordinary processing is $263.80 na ilawa ni viti oni taka ni sana matata tiko yani tukutuku mai veratona tambana ni Durbanua mai na nonda Banua sena Fiji Immigration Department. Ke wakai senga ni matata ni ngai sikoba yani na nonda wata ngango Radio Mbulando wata Facebook page mbiutale tonga ni kena na ilabe ya na ilabe ni isau kaungai wili ka otioni wili ka otitiko yani o yai ronan rau tinikan $2.05 na sente ke wakai wina kata min dona nomo passport se me laki wakabu taki and dona passport
new passport application or renewal, $211.05 na ilawa ni viti. Tutaka ni sana matata tiko ya anda ngai vei tukutuku ni taka toka ya ni songa ni tukutuku ewe nakamenda na kilatu baleta ni libu tiko na tukutuku senga ni ndaundina e ndaudada wiriwiri e totolo talangana kia na vito se ake ko ya ake bakateu sarongoda na kia na kandina e nonde tui tabi me tona wasia tiko ya ni. Samai vatonga rosa nga vulka vitu na beniti me vitu na kaloko e na kavive na kanitu sita ndendai matai ni singa ni vuloko sita. Waka me rendre tiko na nongu thingoma ni sa matai talitu ni singa ni vuloko sita ngo sa totolo wali tungana toso ni ambaki. Ia waka nuni venaka tiko nda waka vini venaka tiko mandanga se vadava sa nda dhawa talitiko me ngo endo na vula vou. Awe waka mbula tika ni ve waisea bushanti mbula venaka waisea se masara tiko mai Naui Island savu ke Maureen Fong. Drambula venaka na ve wakani awe waka mbula talitunga ve Elesi Wong venaka waka levu na se matiko mai mai tonga na ngā voka. Ndombula venaka Shane waka neis nimbula venaka Shane waka ni venaka tiko yani kia muni sista o kia muni mbeka ngori waka mbula talitunga ni ve naimbuka tui ono venaka waka levu na se matiko mai mai manodha na usori o te tokana vasinga levu dhambeka vasinga levu vikim do mai manodha waka nuni venaka tiko yani ana kavini kua via vena numi tiko mai o naimbuka vikim do ge sarna timi ni Unique Blinds Operations kana numi talitunga na numi talinga o rato na nona vitinani rato se amathar tiko mai tō vata ndombula venaka na vitinani mai tō vata venaka waka levu naimbuka na do se amatiko mai ana radio mbulan tō vata ke ritunga ke o nisember ni wasea se o nisember ni tali takana ni tō Facebook page ke raunio ninga wasea toka yani ndo toka na like ndo makasara en buke waka levu na vengarabi tiko yani na radio mbulan tō vata na visinga waka mbula tali tangana vi Josie Waitanga venaka waka levu na se amatiko mai Josie Daniel au sana senga mandangani tobole amiu dabutana damuni au sa rongani na dabutana Daniel denange ronga da na nungu na sanga amiu dabutana karuni damuni waka nuni venaka tikani Daniel venga na vunoni sema tiko mekina ene kavini kua kono veva kambula talitangani vitina iluvu kupu mbula venaka mai no kwalofa tonga tapu waka nuni venaka tikani tina iluvu au ni takani oni mbula venaka tiko veva kambula talitangavi kiamni kia sara na waka uloriti and kavini koa sa sanga tiko mbeka dakadaka se sa suka tiko mbeka na dakadaka sa sanga tiko i vale gome na nomu ni talitunga ni mbula vinaka radio mbulando vata sawatunga rusanga vulu ka 5 miniti me vita na kalako. Sipi
Na nonda biti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, veke mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka, veke mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda wata. Endona mate kuni tuwele weke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni wetobi sena tobi kuna mati ni ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Me wakani se nusoti ni kene wakatakele kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ira tō mai kouti kenda tiku ani wakamalua nei kawe ni tusi tendendai na mataini singa ni wula kusita nei laulau na ndela i sea hei talanoa ni vola singa. Auri taka ni ronga vinaka tiku ani na biolibiliva ni radio mbulando vata se venga na vono ni sema tiku mai kina nei kawe ni kua ve kia mdona senge sema wau tiku mai senge matai tiku beka ni ngauna do so tapa mai kina na radio mbulando vata kera tiku kera ni gendu tiku na share dona like do makasara. Na pevu kisara tiku bakalevu kena do mai garawi tiko na nonda programa se na watawatongo na nonda mai sema tiko na visinga na radio mbulando vata San Francisco me kouti kanda vata tiko mai. Totolo sara tiko na toso ni linga ni kaloko, toso ni ngauna, na matai ni singa ni vuloko sita. Na singa ni kua, na tonga i tiko ni vola tukutuku ni vola ni tukutuku ni vingauna, na vono levungo Amerika, wambota na vuruvura talambek nga, ni kua matai ni singa, mendua na presidendi, do na presidendi wakadengu na presidendi ka vengarawi tiko nongo go sengi mateningo na mendua na presidendi vago me na mai beita ki tiko kina na nona basuka e vana lawa liliu toka sena felonies na indictment ni kua ya na presidendi wakadengu Donald Trump e wawakandua ka tuku ni tiko na singalotu lewu me sana gairere ni kine wali vele wai. Ni kua sa mai wakandita ki ni sa mbeita ki o koia na vana lawa liliwoya. Koia o tuku ni tiko kina ni kua na batai ni singa ni vuloko sita na tonga i tiko ni vola tuku ni venga o nai na wano lewongo o Amerika. O waka sama takali stali tiko na vida na madha sawa tia tambaka tiko ni tupe ndua na motoka sa nrewa teki koia ngā wakate ki koia. Enta sa reida tiko na weekend to na sa nrewa wapo ki tiko na wano lewongo Amerika. Tosa na reida tiko lewona ngona tusa tawa tiko. Ia sa wā tiko ya ni tosa ni ngauna sa lako tiko na motoka senga ni ndan nrewa taka sa nrewa teki koia ngā wakate ki koia. O tia na vida na lewona kaundo wase tiko ya ni me mbaleta tiko na tosa ni ngauna. Dona ka na rongoda tiko waka lewongo na AI ya na artificial intelligence. O kia nda kila na bosambeka nda kila nda sando rongoda tumbeka mai viti o ya na robot. Ia go na artificial intelligence lewu sar na tambana ni vengarawi na loma ni vida na mbaki mengo sanda na reida tiko kina waka lewu ni sar lewu na vanu e sar na vengarawi tiko nea na vida na madha sawati o wawase tiko ya ni ndona valni kana sa senga ni waka samataka rotingo na dhani valni kana go na fast food waka na McDonald's na Taco Bell e vātiko ya na vanua na valikana vau ya e sarto wakaianga taka tiko na goe te upu tiko me LA to sa wakaianga taka tiko na artificial intelligence and a robot me rau ni wakatotolo taka na vingarawi vira karalako ya ni goa na nonratu tambana ni drive-thru e sa vātiko ya ia ni kua e waka meo kurambui taka nungu lako tiko mai warongoda tiko mai na news e ndon na kainga vital no taki tiko na news ni kua ni goa e sa tiko vutiko e sona vanua ni goa vekenda tona marama tondu lako tondu tali takatu me tō lako e ani na wano ni le dhaka na linganda tō, mbor na linganda tō, manicure na nail salon, na nail salon. Na be wano vai ai, sana wano era sa waka ritaka tiko ni sa waka tobole tiko kina, na misi ni, sa na robots and artificial intelligence, e sa waka tobole tiko kina, mera sa mboro e na linganda. Waka samataka madea, sa na mboro e na linganda o ira na robot na misi ni, Io, via vere wakalilai na veka erto waka madala taka tiko na vital no taka tiko ngo ni tiko ngā na robots and artificial intelligence e mbuli waka tamba kindua memba leta ngā na kena borna linganda ia otia sangeli porokaramu taki me rao ni na mbita ni wango na linganda kila vikento na sando do lako asumai na nail salon tona kila tiko na kai ndo li dhaka vikento tau na gels and na cuticles na kawaya meli samaki na linganda
na beka matela lai rando boli taka mais rando tukuna mai weekend irana o irana do venga ravitikina waka lewu tiko irana Vietnamese rando mai venga ravitiko and na nail salon yeah sawa tiko ne ana tos ninga ona nando na singa ikuna ge lako ni no nail salon sa anda bitong mikin na misini o sana limbitanga na lingamu me na mboro na lingamu ai ko sana ge tambaka nga na ka ngan driver waka na gel so we can na gel sana acrylic me limbore dake na waka na paste ko yange mbore ni na gel iko sana ge tambaka nga sana ge daka kia ya dona ka na roni tukune kia na rere na vieto tolo dake beka e na rere tale beka e na senga so tini so sae to sandu ki latu na vono levu na nail salon to la ko ni kina go watu na marketinika na nonra sandu vi tala no tu na orto vi tala no nga no to vosa to senga ni ko ita ki kenda to so ngone sambundu vochi indi na ni to la ko ni me to kila waka you will like really relax waka dengo daka ngana boronga na linga to mai me kunindo na rorong me yo irango ese sonango ne reseng saran do bakasa mata kana tambanea o ira sange do vosa tonga na non rabi vosa ki toka na non rabosa sonango na rani rawani ratosa na kaseti kenda to beka ya den dua sana tolakani na non toli milimbor na linga to sana ndabi toka mena misini ya endona kauro ni na vaka deitaka ni na to na senga soti na koskosawa ka tu wakila tu ngonongo na nail salon tondo la ko ni kina ya songa na ka adu tu na ngonongo sana sana vakandina takatiko na toso ni ngauna o kento to talenga me to sana go with the flow tiko na ngonongo ke vakai to na bese tiko se tu senga ni na via toso wate tiko kento to nga to na gira rao tiko kina watiko na toso ni ngauna songa na ka me o se tiko ya ni na radio mbulando vata me vakavura vakasama tu sana kami to na yandra ravitiko kina me kani kua ni kani kurambu ni tonge lako ani dona vanua sa tawa ki kenda tutu me ki andona misini se na robots and artificial intelligence tona ge laka ni oi ngona ka tuku ni tuku me na radio mbulando vata o tongo e vana miniti me vitu na kaloko he na kavi me na kani tusi tendai do talemanda non dei taviser ni berni ndaga i viva kamoe de takitiko i na sere kataravango dona serengo sa tali taki sartinga waka levu na vanua nda sa rida ni sa wakatangi taki tu kina ia ono numa miu wakatangi taki talamatanga ni na mbongi ni kua ni berni ndagai mai be waka mo de taki kono be waka mbula tiko na sere kataravango be Rusia te ratukana ni mbula vinaka Rusia te vinaka waka levu na sema tiko mai na mbula place o yavi mai lotoka wakatalanga kina ve kimdo ke de sarna sema tiko ngori mai nandawa mbula vinaka karua ema buninda kua Josie Waitanga, vinaka wakalevu, sign language ngai. Vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua, wakambula tala tingani vi Mrs. Titilia na itini, wakanuni vinaka tiko ani vi kimdo, na kavi ni kua, wakatal ngā kina vi do o kereme do mande wangalala ki Joy Berry mai na nota to wata marabu lingani nimbula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua mai tavi uni wakanuni vinaka tiko ani vikim do senga talani ngole da vitiko na serengo banjo cool breeze vinaka wakalevu mai tavi rua vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua timodhi sau leka nimbula vinaka John Ratu vinaka na sema tiko mai wakatalanga kina vikim do mai Seattle mbula vinaka Shane sista wakanuni vinaka tiko ni na kavini kua John Ratu vinaka na sema tiko mai mai ndawa na tewa vano levu ndo mbula vinaka senga talanga ni ngule da vitikino kimdo na sema tiko ngori mai nuku alofa tonga tapu mbula vinaka tinai lubu kupu baka nuni vinaka tiko yani wakatalanga kina vi Daniel mai na nausori mini Bastian ndo mbula vinaka Anna Rose wakamu ni kila vinaka sartanga mai wakanuni vinaka tingani vikimdo mbula vinaka sista vuki raf wakanuni vinaka talitinga yani vikimdo wakaviti nani na kavini kua wakambibiti kuna vena no miongoa ve sevu ke Lucy onitaka ni mbula vinaka tiko mai na Gading Road Haywood.
Wapera tōna wonga ni ua ke thakau e ane. Tala noa ke Lucy, sona tala noa anda rongoda, and the sanga nikila indina se sanga, ya, ngo, and dona tala noa indina. Uwa ka samataka liu stali dona ngone, dona mbake wa rongoda dona sere, sambo, do tukuna ngā nungu ngone leo, the kachi dha, sambo kachi dha indina na ngangani serea, o tia utaronga sar na dhurubo kua langata, o sanga ni kila o dhea bola mai o kona dhurubungo mai langata o kona sere o sangi terungo hei e wakatha na sere ngona i tal no ki dhe o dona kana nungu via kila na i tal no ki dhe ke tūna koe seanga ngo e bola i wali tunga o senga mante ni kila e ndina se senga benga ni via tukana mai via ona i tal no ki dhe ia na le Lucy tala no ndina kamkamida ndina na kena i tini wakambula tikani via kimrora via tini ana kavini kua samai dhawa talitunga i kena nonda ngona vata ana kavini naka ni tusi te ndai ka waka mbula tika ane wiki omni sege se ama tiko mai wiki omni oni nangeli rongo da talembeka na poroka ramungo na ndua talangona na numa tiko ki tu tiko talangana ni to bata na YouTube channel rauni oni ngeli rongo da tiko kina ke wakau ni ndo da lata mai ni tik tika ni poroka ramu se sombeka na wetala no endo baka iduri na nanda poroka ramu ni visinga oni da lata ninge sikoba ya ni na Radio Mbula ndo bata YouTube channel endo tiko talangani kina na vetala no ke de sara samai dava tiko na nanda ngona bata nei kavini kua no ni tokani go una buni da kua au sana mai ta tau toka ke waka nui ni binaka ni na maroi tiko na mbula nei kavini kua ni na ndona kavi binaka bikanda nei kavini kua singa levu ni kua mataka ni kua mboge levu ni kua na vuku ni vili niu se tavi dava ngaravi tiko waka nui ni binaka tiko yani dananga me verongo din doma tali tiko ke ni nanga me verongo din doma tiko ke tupe nei kavini mataka be dava ngono ya ni te waka dengo takamanda. No
Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talongon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabaw sili nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisamo lang dito nang dito ka. No bita ni sing lalo to to sunan tang gabo ka boka. So ba sini nakit lalo tal gabo. Ni sambulo binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina boruai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.